Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu makuru agezweho ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ingingo tugiye kwibandaho mu makuru nabateguriye nuko umutekano warushijeho kuzamba mu bice biherereye Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi imfungwa zibarirwa mu ijana zaturutse gereza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande imyigaragambyo yongeye gukara mu gihugu cya Kenya, barasaba Perezida William Ruto kwegura hakiri kare. Mwamaze kubyumva ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turabatumiye muze mubane natwe dusesengurana aya makuru, mukanda subscribe n'ukora buto mutuku, mugakora no kunzogera, tukabana amakuru atandukanye tuba twabateguriye. Mbahaye ikaze. Umutekano ukomeje kuzamba mu bice biherereye Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru akomeje kuva muri kariya gace akomeje kubyemeza, abantu benshi bakomeje kuhasiga ubuzima, abandi bagakomereka bikabije. Bikaba bikomeje kwibanda mu duce dutandukanye, urugero nk'agace ka Katunguru ho muri Kinigi muri teritwari ya Nyiragongo, bifatanya n'umujyi wa Goma uzwi nk'umurwa mukuru w'iyi ntara ya Kivu ya ruguru. Nk'uko byemejwe n'umuyobozi mukuru wa societe civile ya Kinigi, yemeje ko mu masaha ya nimugoroba umutekano muke uri kwibanda mu gace kabo ka Kinigi, abaturage bakasiga ubuzima, abandi bakabasiga ari intere, bakaba bamenye ko bikorwa n'abantu baje bitwaje intwaro. Akomeza avuga ko abakoze ayo mabi kugeza ubu bataramenyekana, ariko ko bari bambaye imyenda y'igisirikare cya FARDC kandi ko barimo bavuga ururimi rw'iringara. Yanavuze kandi ko ubu bugizi bwa nabi buhoraho, ko ndetse mu ijoro ryo kuwa mbere buca ari kuwa kabiri muri ibyo bice harashwe amasasu, ariko biza kurangira abaturage bibwa ibintu byabo. Ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa abasivile bwatumye abaturage baturiye muri ibyo bice bazindukira mu myigaragambyo, aho aba baturage bafunze umuhanda bakoresheje amabuye, bagafata amabuye bakayarambika hagati mu muhanda ku buryo nta modoka n'imwe yemewe kuhatambuka. Gusa abapolisi bagerageje guhashya iyo myigaragambyo, ariko biranga bibabera ibamba. Abari muri iyi myigaragambyo basaba leta ya Kinshasa kubashakira umutekano kandi bagashinja Wazalendo kuba ari bo ba nyirabayazana w'ubwicanyi bukorerwa abasivile. Ni mu gihe kandi imfungwa zibarirwa mu ijana zaturetse gereza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri iki cyumweru, aho abagororwa 85 baturutse gereza nkuru ya Manono ihereye mu ntara ya Tanganyika mu gihugu cya DRC nyuma y'ukwezi kumwe izindi mfungwa 20 zitorotse. Aya makuru yemejwe n'umuyobozi w'agateganyo wa teritwari ya Manono, Bwana Jerime Mwamba, uvuga ko gutoroka kwabaye hagana saa 2:05 z'ijoro. Yagize ati, dukurikije amakuru twakiriye hari ikibazo cy'abantu 85 bahunze, ahagana mu masaa 2:05 z'ijoro nibwo habaye gutoroka. Izi mfungwa mu gutoroka ngo zacukuye umwobo ndetse n'iy'uruzitiro kugeza aho uburyo zifuzaga bubonetse, maze zose ziratoroka. Ibyo byabaye mu gihe kandi kuwa gatatu 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 izindi mfungwa 20 zarimo abasivile n'abasirikare zatorotse muri iyi gereza nkuru ya Manono, kandi nyuma yo gutoroka nta zindi nkurikizi. Si ibyo gusa kandi kuko no ku butaka bwa Kenya imyigaragambyo yongeye kubura muri Kenya, basaba Perezida William Ruto kwegura hakiri kare. Ibi byabaye ku munsi w'ejo tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Urubyiruko rw'abanyakenya rwongeye gukora imyigaragambyo ikomeye basaba Perezida w'iki gihugu kwegura na guverinoma ye yose. Ibyumweru 2 byari bishize imyigaragambyo itongeye kuba nyuma y'uko Perezida William Ruto yari yirukanye abaminisitiri bose mu rwego rwo kwerekana ko yumvise amajwi y'urubyiruko. Gusa ibi byari ukwibeshya kuko imyigaragambyo yongeye gukara. Nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, byavuze ko kuri uyu wa kabiri abantu baraye mu mihanda basaba ko umukuru w'igihugu cyabo atirukana abaminisitiri gusa, kwa ahubwo yirukana na guverineri ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze, ahanini abashinjwa kurya ruswa. Perezida wa Kenya kandi arasabwa kwegura ku giti cye kuko nawe anengwa uburyo yakoresheje mu gukemura ibibazo biri mu gihugu, bityo ingaruka zikaba zitagomba kugera ku bandi zimusize. Ariko William Ruto yavuze ko yiteguye gukomeza kuganira n'urubyiruko nubwo rukomeje kumusaba byinshi, harimo no kugomba kuvugurura amavugurura azatuma Kenya yishyura imyenda ifite, ikabikora itongeye imisoro ituruka imbere mu gihugu kandi itanagujije indi myenda mu mahanga.
Etazi yakomeje ivuga ko igipolisi cya Kenya cyagerageje guhoshya iyo myigaragambyo gikoresheje kurasa ibyuka biryana mu maso. Iyi myigaragambyo ikomeje kuba muri iki gihugu cya Kenya imaze kugwamo abantu babarirwa muri 40 ndetse barenga nk'uko bikomeje gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Nanone kandi ku rundi ruhande aho umutwe wa M23 ukomeje kwambura intwari ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, zikaba ari intwaro zirimo imbunda zikanganye cyane. Ni mu gihe kandi intambara ikomeje kubica bigacika hagati y'umutwe wa M23 n'abarwana ku ruhande rwa leta ya RDC muri teritwari ya Rucuru. Nanone ku rundi ruhande abaturage batuye Masisi mu gace ka Kababi baratabaza umutwe wa M23 ngo barenganure nyuma y'ubujura bakomeje gukorerwa na Wazalendo. Mwamaze kubyumva ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twihuse cyane, reka dusesengurane izi nkuru zikomeye, ukande subscribe kuri buto mutukukore no kunzogera, tubane muri aya makuru akomeye tuba twabateguriye. Mbahaye ikaze. Umutwe wa M23 wambuye ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa imbunda zirimo n'izikanganye. N'ubutumwa bwagaragaye mu mashusho bwashizwe hagaragara ku mbuga nkoranyambaga bwerekana amafoto y'imbunda zikaze zafashwe n'abarwanye ba M23 aho bazambuye ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibi bikoresho birimo imbunda ziremereye byafashwe mu mirwano iri kubera mu bice byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko bivugwa, iyi mirwano yabereye ahitwa Bweru, aho ni muri grupoma ya Bashari Makoto, inarangira aka gace kabohojwe n'ingabo ziyobowe na General Sultan Makenga. Kagace ka Bweru kaje kiyongera ku tundi duce turimo Nyange, Mati na Bibwe, natwo two muri iyi grupoma M23 ikaba twigaruriye mu minsi 2 gusishize. Mu mashusho umutwe wa M23 washize hanze y'imbunda wafatiye muri ibyo bice agaragaza ibikoresho bikomeye birimo n'imbunda zikanganye, aho zitagereza ku mafoto ukabona zikoze nk'imodoka kandi zikagaragaza n'igitinyiro, unabona ko ziremereye. Iyi mirwano yongeye kubura muri teritwari ya Masisi na Rucuru mu gihe nta cyumweru kirashira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje agahenge k'ibyumweru 2 ku mande zihanganye. Nubwo bimeze bityo, ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa aho rigabye ibitaro birangira rikijijwe n'amaguru, ndetse umutwe wa M23 ukajyana n'ibikoresho bya gisirikari ryambura birimo imbunda ziremereye n'intoya. Gataho abaturiye ibyo bice biberamo imirwano bakomeje kugerwaho n'ingaruka z'imirwano, ahanini barahunga bakava mu byabo, harimo n'abanyagirwamo ibyabo no kubura babo. Ku rundi ruhande abaturage batuye ahitwa Kibabi muri teritwari ya Masisi baratabaza umutwe wa M23 ngo kubarenganura nyuma y'ubujura bari gukorerwa n'abarwanyi ba Wazalendo bayobowe n'uwitwa General Kigingi. Mu gace ka Kibabi gaherereye muri teritwari ya Masisi habereye igitero cy'ubusahuzi ku baturage batuye muri ako gace ka Kibabi, ndetse n'ubwo busahuzi bukaba bwaraje kugwamo n'umucuruzi ukomeye witwa Ferdinand utuye muri ako gace ka Kibabi. Mu baturage batabaza yagize ati, muri aka gace nta wundi waturengera uretse M23 yonyine, turayisaba ko yatwegereza serivisi z'umutekano, aba Wazalendo nibongere kutwicira abantu no kutunyaga ibyacu. Uyu muturage yakomeje asaba intare za Sarambwe ko General Kigingi kuri aba Wazalendo akwiye guhibwa akaryozwa ibyaha byibasira inyoko muntu bikorwa n'abarwanyi be ahararebera. Aka gace ka Kibabi kari muri teritwari ya Masisi na gace kigeze kubisibaniro ry'imirwano hagati y'umutwe wa M23 na Wazalendo. Nanone kandi ku rundi ruhande ingo z'ingenzi makuru bateguriye kuri uyu munsi nuko leta ya RDC yasabye amahanga gufatira u Rwanda ingamba zikarishye. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Loni ikomeje kugaragaza ibibazo biri guterwa n'intambara zibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakaba harimo n'ikibazo cy'inzara. Ni mu gihe mu mujyi wa Goma umutekano ukomeje kuzamba, hakaba hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda rwinshi cyane. Mwamaze kubyumva ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mubane nanjye turamburana izi nkuru, mukanda subscribe kuri buto mutukuri mukore no kunzogera, tubane mu makuru atandukanye mba nabateguriye. Mbahaye ikaze. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye amahanga gufatira u Rwanda ingamba zikaze nyuma y'uko raporo y'inzobere z'umuryango w'abibumbye yongeye kurushinja gufasha inyesamba z'umutwe wa M23, ikavuga ko u Rwanda rufite abasirikare bagera ku 4,000 mu burasirazuba bwa Kongo barwana ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Nk'uko byatangajwe n'impuguke za Loni zagaragaje ko abasirikare b'u Rwanda baruta barwanye ba M23 bari ku butaka bwa Kongo, kuko n'ikigeranyo cyakozwe muri Mata uyu mwaka cyagaragaje ko abarwanye ba M23 ari 3,000, mu gihe abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngari 4,000.
Leta ya RDC irahamagarira ibihugu byose bishyira mu gaciro bishishikajwe n'amahoro n'ubutabera hamwe n'amahanga yose gufata ingamba zikaze za politike z'ubukungu n'ubucamanza ku Rwanda n'abayobozi barwo. Leta y'u Rwanda nta kiratangaza kuri ibi byifuzo bishya byatangajwe na leta ya RDC, gusa mu gusubiza kuri raporo yakozwe na Loni, u Rwanda rwavuze ko leta ya Kongo nta bushake bwa politiki ifite bwo gukemura ikibazo kigaragara mu burasirazuba bw'iki gihugu kuko gikize ku mabuye y'agaciro, kandi iki kibazo kikaba kimaze imyaka ibarirwa muri za mirongo kiri mu burasirazuba bw'iki gihugu.